Polisi arresta con este unwanted persona alina barangay de Tetuan enante aga. El police superintendent no nito asda ay kunwaran o pares. Amo ele ang kabesa con el su mga personahe para arresta con el akusaw si Miller Pansensoy Ihunsay. Alina su residensya na Villa Asuncion Subdivision, barangay de Tetuan. Si Miller tiene kaso de illegal possession of firearms and ammunition. Si amo kanigel, by virtue of warrant of arrest, illegal possession of firearms, yan serve gan kita warrant of arrest sa kun Miller Pasunsioy. And successful man di aton operation. So aura takina di aton di aton station for commitments anytime today man commit kita or si man postly bail and bail through bail pwede temporary liberty while el kaso gani ongoing on process na korte. Sita akorda, kun Miller ya pwede arresta durante el bypass operation ali mismo na su casa cuantos meses se ale pasa. Pero ya pwede ele libra, kaya daw bastante ebidensya kontra con ele. Previous case, detail niya ba tayo? Si previous case, yan bypass gani kita kunele, drugs, niya pwede kita kuwi kunele el fusil, M4. Amo gani kaya pwede man detain aki, and el drug sisuyo do yan dismiss. So here come, I say warrant of arrest issue de one, de firearms, amo gani kaya el basis ti aton para kuwi kunele uli. Kung nalakusa Esperanza man commit ese dia na korte. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.